Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya Lok Sabha in than puya Mizoram seat pakhat chu turam hin pek lu te pom vek ani Mizoram Pradesh Congress Committee le MNF tui chang not block te chuan voin khan Lok Sabha MP in than campaign be pian thak chana ZPM chon khathar ni khatha be pian thak chanang Lok Sabha in than thoni na ta na hriat tin chu voin khan ti chu ani Sarkar lai puichon kumsani somni pali somni panga chunga MGNREGA hlo ti punatu hriat tirna ati chuak Member of Parliament Lok Sabha in than puya Mizoram seat pakhat chu tura ming pek lu te voin khan andikani a ming pek lu te hi pomvek ani voin khan heng mi te le an ai o ten returning officer Hajuk Kumari Hovin Apisa Aizawl district officer General Observer Dr Nipun Vinayak telpuin in ming pek lu te hi andikani a Recognized National and State Party candidate Pulal Biak Zama Indian National Congress Purichat Vanal Mangya Zoram People's Movement Pu Vanal Moka Bharatiya Janata Party Puke Vanal Vena Mizo National Front te Recognized National and State Political Party Nilo Registered Political Party candidate Pirita Mal Somi Mizoram People's Conference te Independent candidate Pulo Shirang Chang te nomination te chu pomvek ani Lok Sabha in Thanjung Changa Nodal Officer for Media Additional CEO Dr. Islian Zelele Directorate of Elections and Joint CEO Pujem Salun Moy Techu Win Khan Akashvani Aizawl Regional News Unit Techun Komin Lok Sabha in Thanpuita na Malana Shang Shang Baka Thil Chule Poimo Shang Shang Te Anzota in Thanthune Tu te chuan Tun Tum Lok Sabha in Thanpuya Hian Mizoram vote nei mi no area singruk sangkhat le zani somseri paseri ano mek thu te chung jinga no li singkhat le sangli le zaseri somseri paseri chumi pa anni a Melse vote nei noili singli sangkhat le zanga somhnian oma district som khada polling station sangkas ni somseri paruk au mek ba ka kumsani som pakwa Lok Sabha MP in thana khan polling station sangkha za somseri panga omin tontu ma he polling station za le pakhat ombel thute an soini vona talana ni danin vote thak ni hemi puitan ha dam taka vote an thak theinan assured minimum facility AMF man tumle ni in hei hi ngai poi motor zinga mi ni a bil tena me che hlangin an vil le PWD 10 an vil polling station pakhatal om tura malak me kani a hibaka hian tual chuak man ruwa manga siam le namzi tilang thei tura chei model polling station pakhatal om don baka tholai ten in thanan ngai poi mo le zol na sazo ka ani nam nei ve thenan district na polling station pakhatal chu in than boi pu tu zinga no pang pakhatin avil tura duanani Kumin MP in than puya tang hian EVM VVPAT model tharber M3 chu manani dona ECI chan VVPAT le EVM thanam tak aron da to ani pian phung rol bon no le kumsomret panga tlingchin tetan home voting ti theni le dona polling session kal harsan ne tetan DORO le ARO hena 12D mangin home voting dilna thelu thei ani in Thanjung Chang han additional CEO Dr. Aizawl chon mi puite hena hiteng hen nganna asiam Demokrasi rama hian du than theina zau tak kan neya nota thlengin vote thak thei ania chuta chuan kan protest ve na kalphung diklo ta pawh kan soi ve theina mun protest na mun ani chutiang taka du than theina siam sak kan ni na hmuna chuan tu pawh hian kan du than na kan tilang turani ti hi kan soi non le duwa ti chuanin ani som pakwa April sang hi somni pali hian Lok Sabha som parian na siam turin general election kan nei don ani a chutiang ri rupu chuan voinia pawh hian ron pen chuaka vote thak vek turin kan in soma in than na huap zo rin tlak zalen fel file emonom kan nei theinan election official zong te min lo thopuya min lo troi om tat turin kan som chewni Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chon voin khan Lok Sabha MP in than campaign be pen thak chana campaign be pui honna Aizawl vana pa hol MPCC official candidate Pulal Biak Zama chon kum sang chu somli pasaria zelena ne India lopian khan India mahun chu kong hia ein ngata pakhatin sako pakhat vullen an du line nampa ti soitak Mahatma Gandhi kai shoi chuan Indiaram chunga nam chi sang sang sako biak chi sang sang te himle zelen taka anam the nam dan puelo dong ta zo kan yeti a an LPI BJP te thil tumber chu Hindu sakhu vullena midang nek che pani thu soin an theng angim inde dan pi po soi dang lam sel an tum ni in soi MPCC campaign chairman Pulan mo chongo point thu soin sarkar lai puya BJP sarkar pai thak theinan Mizo mi puitan the to pan so nge ngai ti a BJP tho puisa MNF MP thantlin ni chuan zelen na hum him the ani donova ZPM po BJP tho puile mai turan ni ati MPCC campaign be pui honen khoma telmi puita chuan lungrol takin resolution an pasa An resolution pass zinga chuan India Ram Democracy Bulthut Indian Constitution in mipuita zelena min pek
right of freedom min pai bo sak mek tu le pathian ram zauna tura mission field rong bol na kongan sa taka har sinamin sem sak tu central BJP le control pui party te NDA sarkar hi pai thakani theidan congress party chon thei top an cho dona Mizo namtem le nufualte chimrang lo oma minda tu BJP angtikong ma in kan thopui don nova kan do da zel don ni ti te atel ani Mizo National Front MNF ti chang North Block Point Voin Khan Khozol Ven Khara Mizo Namruna Lok Sabha in than pu campaign pe pen thak chana MNF General Headquarters President Puzoram Thangan heuni man puya Puzoram Thanga chuan in than puya tling ve nge tura anin nga ilaya an tling zo talo chu tu thiam lo ma ani lo thu soin pathian ram road ve reng ani a ZPM sarkar en china hun ve to ti hriat nan pathian in ZPM thliat ya tirani ati MP in than mat chon meka MNF in NDA azom chumitam takin be nan an man le arin thu soin Puzoram Thanga chuan NDA antel chung point Mizoram tana thalo BJP policy te chuna taka ando zel zo ka wangin NDA tanga chuak tura du ber tu te chu BJP ni zo ka ti a NDA ro rena sanga Mizo nam tana thalo thut chila beiturin MNF chen NDA a chu san dulo zong ni ina soya NDA a hian Mizoram le nam hum halnan ankal zel don ati a Lok Sabha MP candidate puke vanal vena chu enchin to sa athato kani ti hriat to sa ani awangin mi pui ti tur chu vote mai ni ati Khozol campaign honna hin deputy chief minister Louis Puton Louis home minister Louis Pulal Chamle le MLA Puram Thanmoi te point 1 soini MNF MP candidate puke vanal vena hin tukin cancer chi press kapa chanchumi mi te komin Lok Sabha in thanpuya thanten ni chuan state sarkar chu Mizoram hasona turin thei to pa chu pui do na ti a India ram political meka political party sang somni role omna NDA lama athut don thu po soin NDA party lianber BJP nen ero ngai dan sang anin mil lo thule inzomna ane don lo thute ramro rena inpuya namna fole sa khote naw tan cha kho zelen na om the nan Christian MP atam theyang an thuta ngai ni ati serchi pa chanchamu mi an nen in kom hona hian puke vanal bena hian puke vanal bena hi MNF vice president Dr. Alal Thanglen le MNF media and publicity board chairman Pujemal Somzola Van Chong Tabaka serchi MNF East Block Shwe du ten troy om ani Ruralize at PM John Tathar April khata in khan campaign be puyan thak tan dona Aizawl wana pa hola be pui thak na hi hongin an party candidate Purichat Vanal Mangele Chief Minister Pulal do Maten Thuan Soidon ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga ponani National Tobacco Control Program National Health Mission tele Aizawl Traffic Police Station Vein Khan Aizawl SP Conference Hall training on tobacco control for law enforcers traffic police and Hoi Hot heun hi National Tobacco Control Program State Nodal Officer Dr. H. Lian Thang Puyan Akai Shuaya Traffic Police Senior Superintendent Puste Fenlorin Oman Hunahman Pui National Tobacco Control Program State Legal Consultant Pivanal Zarin Vailo Ko Kiran Dan ne Akai no Dan Shang Alem na Intirin Ziti na hun amang ani Lok Sabha in than thon in ata na threatin of en khanti chwani a in than thon in state som panila in territory pakhata MP seat somret pareta bot chani dona in than thon hina hi Kerala seat somni Karnataka sompali Rajasthan seat som pathum Uttar Pradesh le Maharashtra seat Riyadh Madhya Pradesh seat sari Assam le Bihar seat nga veve West Bengal le Chhattisgarh seat thum veve le Manipur Tripura le Jammu Kashmir seat khatheu ani ang in than chu tum de tan thale April nerli thleng hun han ni a atuk April nga endikani anga April somni proka vote thakani ang Sarkar le puichon kumsani somni pali sani somni pangachunga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA lodi puna tu thetirna ati chuak nikhat loi Haryana cheng zathum somsari pali Goa cheng zathum somnga pariat Karnataka cheng zathum somli pakua Kerala cheng zathum somli paruk le Punjab cheng zathum somni pani te ni a Union Rural Development Ministry chan lo thar hi April ni khat atanga man tan turani thuata langbok ani MNREGA lo ennon hun ber ni kum March tha kha ani Chanchinthar serti topna tlang pui Lok Sabha in than pui Mizoram seat khat om chu tura ming pek lu te pom vekani Mizoram Pradesh Congress Committee le MNF ti chang block te chuan Vein Khan Lok Sabha MP in than campaign be puin thak chana ZPM chon thathar ni khata be puin thak chanang Lok Sabha in than thoni na ta na hriatina chu Vein Khan ti chu ani Sarkar le puichon kumsani somni police somni panga chunga MGNREGA hloti puna tu hriatirna ati chuak chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani